assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e windande men hande noon eɗen janga harfeje 4. Nde ɗo harfere ene wiye ɗa koyngal. Nde wonno ene nande koyngal, ɗum saabi innira ɗa koyngal. Ay ɗo ko ɗa koyngal woni ɗo, toɓɓere nde ɗo wonde hen addi wiya za wiya koyngal. Ay oɗo ne wiya ayna baaliɗo ɗo haaɗi, ɗum ɗo wiyete piccuɗo, innira ayna baaliɗo wiya piccuɗo. Ay ɗo ko gayna baaliɗo ɗo haaɗi, ɗum ɗo rindi yenti hen wiya piccuɗo. Wadde hande eɗen janga ɗa koyngal, za koyngal, ayna baaliɗo piccuɗo, gayna baaliɗo piccuɗo. Ay kala jiya ɗa koyngal kañum woni ɗo, ra koyngal woni z, ayna baaliɗo woni a. Ay ganda kadi gayna baaliɗo oɗo batta ko go e ho renda wona wadde ɗa koyngal woni ɗo, ra koyngal woni z, ayna baaliɗo woni a, gayna baaliɗo piccuɗo woni wadde jangen ɗa koyngal, ra koyngal, ayna baaliɗo piccuɗo, gayna baaliɗo piccuɗo. ɗa koyngal, za koyngal, ayna baaliɗo piccuɗo, gayna baaliɗo piccuɗo. ɗa koyngal woni ɗo, za koyngal woni z, ayna baaliɗo ko a firata, gayna baaliɗo ko g. Wadde ɗa koyngal, ra koyngal, ayna baaliɗo piccuɗo, gayna baaliɗo piccuɗo. ɗa koyngal, ra koyngal, ayna baaliɗo piccuɗo, gayna baaliɗo piccuɗo. ƴettu kuɗol ma mbañutoɗa janga ɗigga. Sa hoolaki hoorema ƴeewa camarɗo mo ɗakkoɗa sara makko, omo holluma ha jiiya lawol. Yo Allah wallu, yo Allah newnu ko musidɗo mon, giɗo mon, almudo mon nder e bowal Yaya Ly, kawra Sénégal. Alhamdulillah, on jarama, wassalam.